uzana ukuthi eyaphi le ntombi yakhe eyaphi uhlalaphi hawu ngakhumbula noma sengisekhamba ngabo angibanga ngisambuza ngani kodwa le ndaba enkulu kangaka oma banenhlanhla ibona abaphatha labantu kanti sihleli nje abantu efanele sibakhulekele laba bangaphambi kwethu inkosi enibusise boma siyayibonga nenhlanhla enkulu kangaka esiyibone esandleni ethu kade sisezima khona manje khona besuke enkulu inhlanhla eZimbabwe bantwana basezulwini selangafika lapha eZimbabwe ngiyabuza nje izinyama ziyavala inhlangano ayibonge inkosi inkosi yami enkulu eyokubusa nje nami namhlanje ngingokhuluma utheni ngithi hayi kulungile sengiyabuza mina iphela ngiyidlela inyama phela ngiphuza itiye aphela lapha ngithola inkonzo njengoba bezenze abantwana bethu noma bethu namba nobhuti bethu bemnamba ibona abantu benkonzo bantwana basezulwini sesibadala ngoNkulunkulu esekuphakemeni inkonzo lezi ezenzeni kuhle kona lokuyeni basiguqe lapha manifuka nje ubika lapha semukele imiphefumulo yenu kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu anibeke lapho ethanda khona njengoba nathi sibeke lapho sithanda khona namhlanje ayibongwe inkosi basezulwini uNkulunkulu katheni nathi emzini eZimbankombo kodwa enkonzweni enkulu kangaka yaseZimbankombo engikubongile nje ubongile abantwana baseGauteng noma phela nathi sinama abethu iy'ndawo esikuzo kodwa ngoNkulunkulu igama elikhulu ebelilapha bekela abantwana baseGauteng inkosi yasekuphakemeni ibusise abantwana baseGauteng ayibongwe inkosi ngilapha nje ngiyaqala ukuthi ngikhululeke mangilapha noma sebephethe iy'nkonzo thema seziyishaya lapha iy'nkonzo asegole befundisi ithe mayawuvala inkonzo umboka amxhunu esehlela ngenzansi ethi inkosi hawu engathi ngabe usaqhubeka ngale nkonzo yakho inkosi embusise bantwana basezulwini manjena silanje ngabe nginebhale ngabe nami ngiyalilandela ngesikhumbuzweni eGibesini manje hawu engimlunguza lithi kokwenza ngenye ilanga mayinkosi sangibekile ezinsukwane kinazo ngibalele ukuthi mina hayi insuku seziyiningi bantu abafana hayi khona baba nazi nje zasondela nje nakuwe siyayibona lezi nsuku 100 years lo esiphiwe uNkulunkulu nawe uzufike ayibongwe inkosi ngokuyanjalo mongezwayo ukuhamba abantwana basezulwini sengabona neGibesila angikhona eGibesila enyangeni yezulu lelijeje yekala emhlabeni nezelisekho kodwa ngibonga lenhlanhla ebayisikhumbuzweni ngathi uNkulunkulu angikhumbula maselulu wamuzi useGibesila maseGibesila kamke intombazana nansi iqonde kubaba iyafika lapha kubaba ithi manje iyagula
ibifuna ungena emanzini athi baba nangu amanzi ukhomba nangu umphula lo waseqhubu phone yawathi lo mphula wengwenya njengomuntu ogula-ke othanda ukuthi la ekhanda kungalungi kuye masuka la bapho babesekhulumela ley'nto zakhe la ngaphakathi intombazane ibheke empuleni mayithi empuleni ayangena emanzini hawu kwamemeza wonke umuntu hawu baba nangu sengenele umntwana lapha nangu sengitiza phakathi waphenduka wambheka wakhipha iduku lakhe wamkhweba wamuthi ngalo wamkhweba wayehamba wamkhweba wayehamba wabuya wajika wabuya ngapha kodwa imntana ehlalisuthu hayi inkosi imbusiso ehlalisuthu lapho umolayini ababili isizwa lo mfulantu uyashona nje kuneyingwenya aziwazanga zangena phakathi olayini ababili nangu ukhanye lo hamba nobaba oyisa mbaba uyena wayibamba uqala lentombazane wayeyikhwe ngesandla zabuya naseziyithwele iy'nsizwa zasezulwini yakhuza ingcwele ihosho zonke zasegebisila ayibongwe inkosi zasezulwini indaba yeni inkulu ilandela indaba enkulu lento niyilandelayo ningaphelelwa amandla abantwana uNkulunkulu mnaye nina sidlule emhlabeni kahle afika kukhona uNkulunkulu sasibuzwa abelungu sesikhahleka amabhulu hayi namhlanje selakubingelela emalokoni hayi ngiyabonda hayi lalingangibulali kanti lalingifundisa umsebenzi phela ngangisisebenzi sawo nabengikhahlele impela amabhulu lapha sengikhulume nginenkani nami danki basi bale ngikhahlele hayi akunandaba njalapha kodwa indaba enkulu intante kazalanga ngazala abanazaretha mina ayibongo inkosi babamkhulu nogogo bami babamanazaretha ukhanya lokhu ngakubona ngisemncane ngizala uma ngisendaweni nje umlungu lwenami phela inyanga esibili seyangifuna Zulu komiso afika lapha athi umndeni ngithethiso ukujikeleza sengiyapromota senginduna ayibongo inkosi kanjalo nami izolokoka balomfusha bathi hayi unzulu abantu bazimithi abathakathi hayi asibona bathaka uNkulunkulu okhona kuthina kumele kube mhlophe hayi onto omdala le lekuvele ifakile ezulwini kanti siyabona benu abaseyikoleni nabakuphi uNkulunkulu abakhumbule nje njengale ntate engiyibonile eyenzeka kulengane umuntu etabeni njakazi entabeni njakazi lapho kwamkhulu aqala khona ukuphela khona phezulu umehla khona wangena kwethu ekhaya mekala ukwehla entabeni kwenentintweni wangena kwethu ekhaya amakhosazana wanigogo benomangcobo bathi baba amajongosana bebancane wanigogo yathi uma sesiyemi thula inyanga inganyana singabangaki uthole abantwana bami manje masiphuma lapha nololiwa ngalutho okuthina sebathatha nje kodwa alutho nololiwa okuthina lelihambo lethu esihamba ngalo lokuhamba ngaphambi kwethu inkosi esedluliye kuPhoso baphuma bangena emzini emakhuseni laba kakhona uNkulunkulu ezoveza ubukhulu bakhe ey'ndabeni zoshumayela usho ukhuluma igama linye bendiwe bonke abantu emakhuseni okushoniwe lapha kumbele ugogo wethu owegane wamasinga lapha emzini yasemateki kwenzenjani lapho kanye washakeni imeli ke ngothandaza ngelo esithatheni wabe amagama ambelile aphuma batozandishe kuye bayakhona endlini kwathi kumele bekunyala bekulemeni baphakama ugogwethu wabhuka ayibonge inkosi nani-ke ilokhuze laphana umbeke kuyo
sami sompaphathisa lapha emadwaleni lo mfula enjika umuntu entabeni bathwala ngohlaka bayisa khona emfuleni bafike wampaphathisa khona wamqambe igama wathi uvuke empini ayibonga inkosi lapho kwaqala khona uphenduka abantu basemakhuliseni obabamkhulu bethu nokhulu bethu baba Manazaretha kokhona umshumeli nje lapha ukhuluche obelapha emakhuliseni kodwa ngoba umuntu waseweseli phela babe babuyele emuva emaweseli abantu bakhona baphela uMnazaretha emakhuliseni hawu kanti uNkulunkulu ubekile ufihle ngami indaba enkulu wangami mina ngiyijale la eGoli ngiyijale la eGoli ngasebenza la eGoli ngasebenza la eGoli ekhaya ngisayi nasekhaya lapho uNkulunkulu wenza into ezinqaba abantwana bakhe udadewethu omncane wefundiseni at 8 makwenze examination esikoleni apha nokuthoma afeyile esikoleni kwenza kabili ufunda namakhosazana asekwameni kababa ilanga athi amakhosazana hayi uhambe kubaba ekwameni uyobika le nto yakho kuthi wathi makuvala ngoDisemba ngihamba ekwameni wafika thuba bakafiki awuthiwa ngadumala ngihamba wathi hayi kodwa uyeza abefundisi kuthi ngabuyela ekhaya abe ngamtshela uma wathi mamuyeza hayi asithandaze bathandaza balala uthi ngathi ngidlele ebusuku yaqhamuka lensizwa yathi uthini mntwana wabika ukuthi awu manje bengizobika kubaba ukuthi manje yena ngihlushwa iyekuzo lapha esikoleni uma ngathatha examination ngiphathe ubuthongo njalo ngifeyile wamthatha ngemoto wamfaka emotweni wamletha la eMnambithi buke eMnambithi ukuthi hangabi wafika wathi nasi isikole zafunda kuso-ke wobhalela kuso naphela mepapha matshela uma wathi umabhala wabhalela khona bambiza wafika kulowo nyaka waphasa ayibongwe inkosi wafika seyiphethe incwadi yakhe esitifiketi ma nayi incwadi yami wayithatha uma wayifunda wajabula uma wayefundile-ke wengasukuthi wengafundanga wayefundile phela abantu bokuqala wangesiyele emfundweni wo-standard 3 kodwa futhi incwadi eroyal manje uthi uma hawu mntwana hayi inhle kakhulu incwadi yakho uthi-ke umntwana lo bajabulile manje ubhuti lo wethu ophakathi uphi la ekhona uthi awuhamba phela eGoli asimazi ukuthi washonana uthi manje awuyingane ubaba omfuna kubaba ngoba ngiphuma kushembe nje mina uthi yena thina phela samaweseshe sesabe kuya kwezinye iy'nkonzo basimise ey'nkonzweni uthi anginandaba namaweseli mina anginandaba namaweseli mina ngiyakubaba manje ngiyofuna ubhuti wami lohamba eGoli nempela wabhala incwadi umakoti wakithi wayithatha incwadi wahamba nayo esihamba leyo esikoleni uyafundisa lodadewethu uyafunda lodadewethu mesifika laphana ubaba ilanga lathi ifunda wayifunda wathi wahamba nindombo washo wathi awulungu lizobuya nempela waphela isonto elilodwa wesibili ngafika ngalesabatha ngeke entabeni ngalesabatha ngangena ekhaya wamemeza umaye izwe lonke lakithi emadadini kwaphuma nombhalo ontanga yethu bezobona mina after 16 years ngapha ekhaya yanoshemba ibonga inkosi ithi bantwana basezulwini enkuluma ijeleni inkuluma khulu kodwa igama likhuluma hlangana amehlo wathi nje igama lakhe wathi hayi wena akwazi ukuyihumusha wena uyaphila wena unenhlanhla enkulu kakhulu abantu bakini balibokele iy'lwane kanti sitshele nje ukuba sakhile emndenini lipakelane iy'lwane emakhelwane ingane ibona ingasafuni ukubheka ingane ekusipha iy'lwane kodwa yakafuni ibe njalo mina ngihambanga kanje kanti ngihamthuthwa abantu abasekhaya kodwa ngimangala ukuthi hawu kwenzeka kanjani ngoba ngisho noma ngisejele number 4 ngiboshwe mle number 4 kodwa ngilele ebusuku apho ugogo wami ngithi baba Manazaretha angibize ngegama athi ufunani la
kodwa mangekho kusasa ngiphume phambili ayibonge inkosi bantwana basezulwini indaba enkulu kangaka kaninjani le nto yasezulwini hayi inkosi esephakameni yathi hayi wena unentatha enkulu kakhulu yakhe intatha esezokuqala phansi njengoba usula ikhanje yasebenza emsebenzini lapha kuba ngafika phela ngisendiwe siyasebenza emgwaqweni lapha kwaphela isonto lesibili kwafika umlungu nonduna bangibiza nanso ngentatha esiyiqala njalo manje Khulusi sifuna ushayele lo mshini ngipeyota elasha amaloli angishaya kanjani ngiyazi le nto kodwa azoshayela tofundisa Ndlovu ulapha eNanda umfundisi mthatha umfundisi wamthatha ubalo zongiphushisa inyanga ezibili esathi mayithole incwadi ayibonge inkosi yaqotsha imali ngikhola imali emapulazini kodwa yami yaqotsha imali labo jadolo bengihleka bethi ngabaleka esikoleni isitifiketi ngisitholanga babuya beza kimi bazocela manje ukuthi bhuta sithengele icathulo ithi mina ngoba isitifiketi anginaso nje phela nanezitifiketi athi hayi nase yami isitifiketi i-driving license ngashayela iminyaka emibili kodwa hayi wathi umlungu angifuni wena awusangihluphi ngifuna ushayela amaloli kathathu wayesemalolini inyanga embili futhi ngashayela amaloli ngayithola incwadi ayibonge inkosi isibonela sezulwini ngiyangithule nomkhulu umuthini anginandaba nawe mina nje ngiyazi ukuthi makhuluma ngaphi kathathu umasicabela izolo manje umthinte ngesandla iphelile yonke yini ngizayile indaba yomntu osicabela izolo noma ngihlangana ngizohlangana ihleke nawe nje kuphela iyala kanto nala igoli benginjalo ngaba ngiyeke nobaba engithanda konke abantu ekhona angazondwa umuntu ngikala namhlanje ubona sengizondwa abantu basekumnazalathi uthi hawu kanti manjani abantu bona bakithi bomndeni hayi mina bona bakithi bomndeni manje ngathi maseyiphakama indaba aphakamisa wakhula imali wakhula umsebenzi wakhula imali wakhula umsebenzi ngabe kwinduna emsebenzini ayibonge inkosi nayo indaba enkulu nayo emsebenzini ngabe umshumayeli ephakameni ayibonge inkosi hawu manje umshumayeli ke kwenziwa njani-ke hayi manje awuzengiyisaba-ke le ntomongayishumayeli angazi ngizoze njani usengumshumayeli kade ngihleli kahle ney'nsizwa lezakithi manje sekuthiwa ngumshumayeli ushumayela ngithini-ke manje la hayi ngibuye ngokubuza umfundisi umbatha athi umfundisi hayi inkosi msikubambe ngenini ungabusakhuluma khuluthi othandaza nami ngifuni nje ukuthi ngibone umthetho wamacala lefamen wathetha khona lekeni kashangazi hawu anuthi nalo nungwenza nje ungifaka la ehlathini hayi ngibuyele khona lapho umshumayeli phela othi bangibuka abanye abasangithandi nongithanda labanye abasemntwini bekhona abantu abadala la umuntu kumele ehlathini sezomshumayeli bengithi noma ngiqhamuke endlekeni ubona umuntu ebhekale ayifuni le ndaba lomshumayeli lo ongaziwa kahle lo hayi uNkulunkulu wathi hayi ngimdala mina angifaka ohambweni hambe lezizwe lezi iyakaZulu siyaphi siyaphi eGoli siyaphi lemfundisi ukuphakamisa unyawo ngaqala khona lapho uphakamisa unyawo ukusha umakhulu kancane ngangasina hayi ngaqhubeka nokuqhubeka uNkulunkulu wangithanda abantwana njengoba namhlanje lo nyaka enguphethe wa-87 ayibonge inkosi sengingayihambela noma yini hayi ukuthi ngakhala ngoba phela ngathi kuyowaphi kodwa kona hayi impela uNkulunkulu uzongena into yakhe wayibamba-ke wayenza yonke into ayithandayo kodwa nala iGoli akunalo irekhodi nakhona lekithi mabefika lapha e-ofisi abanginalo irekhodi ukuthi ngangantshontsha noma inkukhu yakho hayi angazi inkukhu yakho mina nginenhlanhla nje bengihambile mina leGoli hambe emgwaqweni ngithole upondo nje bahamba bayenza bawugqekeza hayi bakosa ngiphekile mina lapha sekuthumile intuthu eke ekhaya esitofini inyama manje yadla nalo phuthu yadla hawu usuthelele ukuthi hayi uNkulunkulu vele ukhona kimi
angisho uNkulunkulu angimazi alo uNkulunkulu ngicela ukumbona namhlanje uNkulunkulu okhona kimi ushayela amen basezulwini ngiyabonga uNkulunkulu lama ngithande ngako kodwa uqaba awushabathe ngongibhalele ngathi belencane uthi engane yaphi ngokukhuluma ngayo le ndwedwe kuthi hayibo le ngane engayibona yasendaweni ethile le ngane nalezi zenu iy'ngane ningayifihlile ngemuva ngithi nijabula ngoba yona impesheni lapha hayi ukhona wakho impesheni uzohamba wena emhlabeni asale nale mpesheni yakhe abesekokaba kanti amisa ngenyanga emishemba amlapha umntwana aphile mawakwazi ukuhamba asekumahambe nenze njani manje njalo ingane ungasazi ukuhamba uNkulunkulu ukhona sokuhameni uhambisa iy'ngane uyibiza ngegama nje kanye ingane isithukume ihambe ayibonga inkosi sibabili nathi lapha badlali ngibonga uNkulunkulu angithandela ngahlele ngenzansi abuyisele nangumbangeli akasiphe izwi lakhe naye lodwa inkosi ibuyisise nemzweni iphaba ngokhetha inkosi yasephani bangcwele basezulwini ngiyijabule nangakhulu nangibona sengena nangumnewethu njengoba nje balumya ngumnewethu phela umdala shiyana ngishumi leminyaka njengoba ethi ye uno 87 mina ngu-77 ubewako uNkulunkulu ukuthanda uNkulunkulu kuyenye into mase ngakhuluma ngendaba kaShembe yokuthanda kwethu ngashonila ngoba nami ngakwenza konke lokho kwenziwa emhlabeni akukho engazange ngikwenze ishimithi le besiphatha sikhihle nentombi nawubona ukuthi uyifuna uyoshaya isivalo uyiqoqothe kuze kusuthi ukuthi lapha badlunguze ukudla kuvaliwe hayi hlale nje intombi ingabhodi omnye kwaze kwakhona imthukela la kimi la ngithi ibheki ngibiza abangqongqothe ethi angothi abangqongqothe ovula kuvaliwe lutho waze kwasa ukuthi khona-ke into ukuvuma ukhona engangivumi mina ayingani mithi angiyithanda nangubona umuzi omkhulu kukhona umuntu onyanga ngithi nanganyanga ngakho umkhulu umuzi kanti ayekho lutho uShembe wakhe imizi yabantu ngilapha ekuphakameni angabi naso isikhathi kunesiphi kodwa sengwazile amashumi amane neminyaka emihlanu ngiqeda oka-6 u-46 kodwa ngiyingane la ekuphakameni kwathi engangufuna abantwana engangiyobacela baqafazile manje engangena ngokuyocela bona sengehlulekile kuthiwa nangiyaloya akwedlulutho bese ngiyakho manje kwathi jama nje ngaphelelwa nawubhula nangiyobhula umuntu angibhedele ngibuye ngihle ngengikhumbulo omnye wayengikhwebe ngiphethe induku yakhe ingika engikhwebe emahlombe la ngithi awusophuma zonke indaba awaphuma ngisho khake lowo ngathi la ngithi ngabona ukuthi webhula ngempela ngoba wanginika ngisho imali yamoda hayi cha ngize ngokunye iminyanga ithe kade ibedela kofika umoto oloshe kwathatha ikhompani ebusuku uma-ke ngoba yena umtshela nje ukuthi la usebenza khona basebenza ngemithi la usebenza khona hayi ngithi angazi ngangibone besebenza ngezandla angaze ngibone osebenza ngomuntu angazi ukuthi bawenza kanjani ngangibone sisebenza nabo mina ngize ngokunye
hayi nomkakho uyagula ngithi amatsho bangile ikhona uyagula yodwa angazi umshiye ngaguli lokho engize ngakho sasayeka wathi ngixoxele ngamxoxela ngathi hayi ukhishwe inkonkwane endlini kade inyanga ibethele sengizongena-ke lekhameni owakuyedelela-ke lowo nyanga igama layo yayizambeka kwabanye babeyilandela abangeke abantu balandele bengaboni lutho kwibize ngegama yomkhwenya wethu futhi uthi senisilandela oswelimuthi banomuthi abangaxosha thina singaxoshwa yibo njengoba uzwa negama ngoswelimuthi beweswele uzothola ukuxosha thina la kuphela amandla ukuthi-ke mina nganganikwanga ukuthi lokhu engangokufuna emhlabeni ngikuthola sengenzwa lento uzabe engafuni ukuba ngiphethwe nomkhuhlane bengafundela ukuthi ngikhulumele wangena nangumnewethu ungajabula kakhulu ngoba bengithi usale ngithinta-ke emanjeni ukuthi uthinta amanxeba kimi ngiyathunikayo cha abantwana bakaNkulunkulu-ke ngiyabonga nami konke lamazwi ngibona ngathi ubezopha mina nami sengithayisela nje kulokhu ngitshela ukuthi hayi ningakhohliswa ukubala uthi khona unamandla hayi unamandla munye ushembe uma ulandela ushembe akukho lutho olubona luza kuwe akukho ngisho yophila libe nje kodwa na usheba uneshebana sakho hayi zobona bazofika nabazokusheba nawe na usheba ngiyabonga bangcwele inkosi ayibuyiseni amen inkosi ayibuyiseni webandla ithula bese twaswe yena inkosi wakhetha amagula kuhle kokukayo sahlale obala besize sithi saqeqa anomehluka wegula awafani namthuka emvelo ngalomphelo zekho zakho kumqaba kwasala izindozi awu